замана ішінде қазірде шаллы сабан тойы бик дәрежелі сабан тойы, оны атау бик дәрежеге шықманы. Шаллы сабан тойы миян қолса, қаланың сабан тойынан қалышмай, біріншіде қалышмай. Үштіру яғынан шаллы сабан тойы кібік сабан той бик сиректір ол болса дағы. Ныр дәрежелі еді, мұтажәлі турнир кібік. Шаллы сабан тойынан қойнар сәлем достар. Нихаят сабан тойлар шыры, мәйдандағы күрештер, ширкәдәге тәкәләр шыры җитте. Барыгызны сабан той бәйрәмнәре белән котлыйм. Минем җигәптә һәм бу энҗелек рәшләре әйдәгез Шаллының сабан той батырларын карага киттек. Газымов Файзат, Павлы, Эшкабилов Эрик, Челны. Рядом! Рядом! Здесь футболку поднимай! Футболку подними! Мында бүтін дөресен әйткән бүтін Татарстаннан көрәшчеләр җыела. Күзәтәләр һәрбер кимчелекне карыйлар. Менә бүтән районнарда зур менә хаталарны да искә алмыйлар. Ә бездә әз генә бәләкәй генә хата җибәрсәң, безне уже нигә чыгаралар? Вот шулай булды. Шаллы сабан тында булай булды дип инде. Актаныш көрәше. Шаллы сабан тойында көрәш башланып киткәнгә әле 15 кенә минут. Тик инде келәм кызды, кешеләр кызды, бездә кызлык. Һәм менә монда 2 келәм, беренчесендә балалар көрәше, икенчесендә зурлар көрәше. Һәм беренче әйләнешләр башланды биредә 60 килограмм үлчәү авырлыгында. Победу одержал Молахметов Денис, набережный Челны. Җиңүгә иреште Яр Шаллының өметле, яхшы көрәшчесе. Со счетом 1-0 победу одержал Раджабов Рубин, город Альметьевск. Шаллы сабан тойының нинди масштабта булуы төрле районнардан, шәһәрләрдән көрәшчеләр килү белән дә күренә. Менә Лаештан килгән Алексей Абрам зәйләрне күрдем. Әлмәтләр, Шаллылар, Актанышлар һәм башка район шәһәрләр биргә җыелганнар. Кыскасы, Татарстан чемпионаты на минималках. Небольшим преимуществом победу одержал Абрамов Алексей, город Лаишево. Чистую победу одержал Семиров Майнас. Шаллы сабан тойының төп үзенчәлеге дип, төп уенның көрәш булуын әйтергә буладыр. Монда мәйданны көрәш өчен генә бушаттылар. Уртага шундый зур сәхнә төзеп куйдылар 1 сәгать эчендә, 40 минут эчендә. Башка төрле уеннар башкарак җирләрдә булса, һәм аларга бик күп игътибар бирелмәсә, көрәшкә киресенчә. Көрәш барганда җырда җырламыйлар, биюдә биюниләр бар. Тик бөтен игътибар менә шушы келәмгә юнәлтелгән һәм бар. Менә монда утырган кешеләр бөтен сабар тик көрәшне генә күзәтә. Шуңа күрә Шаллыларга плюс 5. Призы можно получить в других соревнованиях, а за звание... Нормально, иди. Субра. Видеооператорлар дела. Вадим, проще. Не райбе. Алар булар. Последние технические действия выполнил борец с зеленым. Саид Ганиев, командир, занял первое место. Зеленым. Саид Ганиев, командир, занял первое место. Со счетом 4-1 победу одержал Василий Вадим.
последний рundбалу победа присуждается Галимову Ильнару. Bizning vaqtda ул шуда көңелле үтәйди. Сез әле яшь кешеләр менә безнең менә ул кичке сәс башланганда өлеш. Менә трибуналар менә монда хәтле тулып, менә бу төшә торган пароходларда кешеләр басып карыйлар. Сабан туен ашып җибәрү өчен До такой степени ажиотаж, интерес иде. Интрига булгандыр инде. Күбрәк интрига булгандыр. Халыкка, тамашачыга интрига кирәк. Утыра торган җирә. Фест буладыр. Стоя басып торалар. Күп буладыр. Элегрәк күп авыл кешеләре киләләр, авыллардан киләләр. Хәзер ул авыл кешеләре уже ылгайдылар. Казаннан келген спорт мастері Рәшид Сәмигуллины жеңіп, Рақип Хамитов 12-ші тапқыр Шаулы Сабан тойының баш батыры болып қалды. Италияның техносервис фирмасы қойған Volvo автомобилі аңа болды. Мен жиде 18 тапқыр қалдым Шаулыда. Шекерімі 5 минут шықмайша күрәшті. Мен күрсәттім үстемін. Алайда, аның білән біздің 50 минут мартыдан шықмайша күрәшкен бар. Новошинский районда. Ол екен өзәмекші. Аны поддерживать дәрі. Мұнда сізді поддерживать кәнәрдің шалуда? Қолықта. Volvo машинасын шәттігіз, ердігіз өзігіз? Өйсті алып кірдім. Біздің вақытта іш орында өтіп, кеш білән бүтін батырлар жиылып, мұнда күрәшу бары. Андайларын ялғышмасам 6 тапқыр атқан болды. Мен 6 деп былай айтам енді хәтер бойынша, бәлкім жейдедір ол. 6-сы бар бұға енді. Ол тәге мен 100-де неше тәке аттым деп жүрішілер де бар ол тәкелердің. Жоқ енді. Менің 100 юқтыр да ол бәлкім. 40 етін былай да шуннан берлі яратмайм мен. Шаулы Сабан тойын мен көп еллар оттым енді. 10 тапқыр түгел оттым енді. Қалғанларын енді қатырләмейм, шутлағаным да жоқ. Біз бет енді Өзбекстағылар бек шутламайбыз, ветеран абсолют батырларына шутлайлар. Ең бірінші тапқыр 2000 елда аттым мен міне. Әйткенімше күндіз 3 жерде болайды. Парк Победы, стадион Строитель и Майдан. Мен гіл шу Майданнан башлайдым да, күндізгі шәсіні кешке дәвам етейім алайды. Майданларда жүрмәдім. Міне шынсында менің ең бірінші автомобиль ұтқан күн болды ол менің. Күндізгі шәсті ака автомобилі бөлек еттілер, автосалют қалған үшін һәм кешкісінде ұтып шықтым да, бірінші тапқыр ғұмырымда Жигули автомобилі берділер. Бір күнде 2 автомобиль ұтырға бәқтіне еріштім. Победителю, посмотрите, получает он традиционный приз Сабантуй. Полотенце это только в Челнах, по-моему. Нет, это проигравший получает, потому что еще победитель идет дальше. Ну, братья не захотели бороться между собой, это уже видно было. Младший решил уступить среднему, и победителем стал Сибгатуллин Фаяз в весовой категории 50 килограмм. Тақталашық ауылынан шыққан Илшат Абай Сибгатуллиннің 3 алайы.
Мыналар икесе бергә көрәштеләр, өченчесе хәзер икенче авырлыкта көрәшәчәк. Шундый көрәшле гаилә безнең авылдан чыккан. Победителем весовой категории 55 килограмм стал Сибгатуллин Фазыл. Медиан Ислам. Так, Мингаз Бенуар. Где Мингаз Бенуар? Весовая категория. Таким красивым броском, абсолютным батыром среди юношей стал Халиков Артур. Аплодисменты! Баран весом 140 килограмм. Мының бұтар астындағылада 17 килограмм. Інім, бұл соперникларны көтеру түгіл, көтекені көтеруге керек болады. Круг по счету назындай. Будешь чемпионом. Тебя аплодируют. Мының тәкесі түгіл, фотосы енді тұра, фотосы. Зурлар арасында иң кечкенә авырлыкта финал алышлары башланды. Мулахметов белән Исхаков. 70 килограмм. По книгам Рафаэль сказал, Чистую победу одержал Исхаков Ришат. Давайте поприветствуем призеров наших гостей, которые и взяли красавицу Сабантуй. Аплодисменты! Түз! Такой сағаттан біте. Заманда Ершоғы Сабантуйында Юрий Левашов батыр болған. Дұрыс болса, әйтәләр Дмитрийның әтисі дейділер. Үдіннен шыққаш тұрарым әлі. До 60 килограмм. Левашов! Дмитрий! Аплодисменты! И завоевывает очередной титул Батыр Сабантуй. Сабантуйга кеше җыела башлады, азакка таба. Абсолют батырны карарга киләләрме булар, концерт карарга киләләрме? 90-нчы елларда кебек бөтен мәйдан тулмаса да, халык күбәя. Второй категории 85 килограмм чемпионом становится Емигалиев Ринат. Шайхутдинов Ринат. Красной футболке Салах Рустам из деревни Сармашва, победитель турнира Мустафа. Его соперник Абдоши Базар, Сактамского района. Алла, миңа калса бу сәхнә абсолют батыр өчен көрәшкәндә саначак. Әйдә, опа! Опа! Арраңсален бросок. Идеалым.
Возможностью продолжения борьбы борца в красном полотенце, в красной форме. Победу одерживает Абдрашитов Азат. Татарские лидеры. Не только Павел Греев, а татарские лидеры. Ракиб Хамитов. Когда ребята выходит, он на глазах молодеет. Весовая категория свыше нет до 135. Гилязикинов Ранис и Газидулин Илья. Да. Чисто. Становится Гилязикинов Ранис. Senin bir fantastik fikir. Bir kimde alaydı bulan bir miyim? Yarım finalar başlandı. Gabdraşit bilen Şayxetdinov. Birisi mizele bir saqtanış, ikisi de şallı kürəşçiləri hazırlığı gündə. Ooo! Чисто! 75 kilogramdağı жеңуші Ленар Садыков. Чисто алынма. Күндөші 2 мәртебе яр шаңғы сабантының баш батыры. Ленар Садыков. Көп мәртебелер dünya чемпионы. Россия чемпионы. Татарстан чемпионы. Ринас Гилязетдинов. Без ауыр. Абыжаным Ранисыйды. Ленар, әйді. Чисто! Чистую победу одержал Ринас Гилязетдинов. Ранис! Ранис Гилязетдинов, бабу. Абсолют батыр үшін күрәш башлана хәзер Азат Габдрашитов белән Ранис Гилязетдинов. Является Кая дәрәҗәдә чемпионом йөриләр. мира. В красной форме Азат Абдрашитов. Его соперник Ранис Гилязетдинов. Ну, видите, наверное, настрой какой. Уже 1,5 минуты захвата не вернут. Так же. Buna aytayın, olay ateş şekillerdi. Bunların ateşçiliği var, onu бройлерлар. Кто говорит, что победит Азат Габдрашитов? Аплодисменты! Subhanallah. Кто говорит, что победит Ранис Гилязетдинов? Hürmetli dostlar, hoş аплодисменты! Азат берет 2 балла. Свисток. Свисток не закрыт. Счет становится 2-2. Стрига. Посмотрим. Bir нәрсе дей алмайм. Полгон рахмет. Бұл қызу температура яғынан. И біздің мұнда қағидаларын өзгертелер. Мен жазға көшкенде жазбарынан бітінде күші яғынан көргеттір. Скоростер, хәлдер тоже слабыйра қазгіна. И соңа көре жеңіл веса жеңсін үшін правилын сол яқларға бұралар әзекке. Соңа көре приходится перестраиваться деп етемеген. Татарстан қағидасында көпті жеңіп қалемінделік. Чистую победу по баллам одержал Гилязетдинов.
туған шақырыңда, туған жеріңде жеңу Дағайын бүтін ярышуға қарағанда күшіректір енді эмоция жағынан. Соға көре бек шалтмын шауыда қарауыма. Озған жылына шегілеп нетіп, сонда шеге берешіп әзірек өзіме жеңіліп шыққан ем көбірек. Соға көре бұйылына бүтін күшіме шоңа қойды менде жаңадан қабатларға жеңу үшін, шауы үшін. Бек шалтмын. Бұл бәләкейден қияванған айбір, әтияны білен газ сабантуарына келіп қарайды кейманда әлі. Севатулин шата өтқан айбір әкі, мәйтем, охо, көршке мәйтем, машина берелер мәйтем, все, көршем, мәйтем. Әтиден көршіні бік ярып қаштын, көріп кеттім көршкерімді. Аллаға шүкір, Шала Сабантуй бүгін үскенде тенденция үске барған шекілі бізге шылай көріне. Өзіміздің Сабантуй, Шала Сабантуй миян қалса, қаланың Сабантуйынан қалышмай, біріншіде қалышмай. Бұл енді екінші шақар республикада миян қалса нұқ зор Сабантуй бізді. Бек матур, өзімізге ашай. Шалда Мусазел турнирлар өтейді. Біз бүтін Татарстанға көрсеттік, нендей дәрежеде өткерге бола. Һәм ничек үткәрергә кирәк. Организация соревнований у нас на высшем уровне. Мы делаем все для безопасности спортсменов. Помост предоставил у нас Галиев Марсик Савельевич сделает, что это все для безопасности. Вы, наверное, сегодня видели. Все на высшем уровне. Надеюсь, всем понравилось. Есть настоящая команда профессионалов. Это наши организаторы из числа спортивных школ, из культурных различных центров. И предприятия ЖКХ, то есть все, кто задействован, все муниципальные службы города, которые задействованы. Плюс у нас очень грамотное руководство, которое в каждую деталь вникает. И мэр города, руководитель исполкома, все его замы погружены полностью в Сабантуй, не упускают ни одной детали и очень детально это все дело прогоняют. Жылы біләші ағаштырғанда енді қонақлар көбірек келді бұйыл. Бек ұшады мина, алай келулері. Екінші жылға тағында көбірек келсінлер еді. Шақырып қалабыз. Ел сайын күнімізде қош алабыз. Келегіз, күрәшігіз, приз орындар алыңыз. Әбіз енді ақшалата сізгіде бәнжеті айттырбыз. Организация жағынан бек күшлі команда Шаллыда. И шулай болып қалсын да енді. Бұлғаш Сабантуй болырға тиіс. Milli майдан, күрәшчілер сафы, күш ғайреті данлы илімнің, қорқу білмәс батыр егітлері, бүркітлері туған жерімнің. Жеңу яулы күрәшчілер сафы, бел алыша, күшін сынаша, ышанышылы илім бүркітлері, нықлы тірек, hər şaq тұрмышта, нықлы тірек, hər şaq тұрмышта. Шалы Сабантуйның һәр өлшеу ауырлығында жеңушілерін белгіләдік. Яшьләр арасында, зырлар арасында да абсолют батырына шықладық, тәкәләрні бердік, автомобиліні қолына тапшырдық. Һәм ниһаят Шалы Сабантуйында күрәш тәмамланды. Халық әлбәттә биргә кайта тора, китә тора, чөнки әле концерт программасы алда көтелә. Сабантуйның иң матур күрке бизәге булган һәм инде Шалы Сабантуйның төп бәйгесе, ярышы булган күрәш тәмамланды. Киләсе Сабантуйларда да шулай матур иттереп